أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Alhamdulillah summa alhamdulillah musidɓe julɓe tedduɓe ɓaawo en yettude Allah subhanahu wa ta'ala du'ano ɓurnaɗo tagi fongon sallallahu alayhi wa sallam kanko e ɓeygure makko nden e sahabaɓe makko ɓen e dendagal jokkuɗo laawol maɓɓe ila yawmil qiyama. musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles salmini on salminago l'islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna yo Allah waɗan on fo moɗo wonɓe e ndarude e ndaroyeyɓe e nafitoroyeyɓe e feƴƴinoyeyɓe fop jeeyaɓe yimɓe aljanna. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala sabu teddugol o jemma mo wonde yewde fi muɗum ɗo yo Allah ittan on andeji moɗon. sabu teddugol o jemma mo Allah teddini ɗo yo Allah dikkin nawnuɓe ɓen. sabu teddugol o jemma mo wonɗen e muɗum ɗo yo Allah yafano en dendagal fatiɓe ɓen. sabu teddugol o jemma mo wonɗen ɗo yo Allah okkor kala mo jogaki zurriya. mi toriki Allah sabu teddugol o jemma mo wonɗen e muɗum ɗo yo Allah fewnan zurriya kala mo zurriya mum ɓoyli. mi toriki Allah sabu teddugol o jemma mo wonɗen e muɗum ɗo wonɗo e natude ɗo joni yo Allah waɗu ɓiɓɓe men hunjotoɓe qur'ana e sunna artoɓe ka dina e ka dawla. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala sabu teddugol o jemma wonɗo e natude ɗo mo Allah teddini yo Allah moƴƴinan e leydi lagine ndi waɗa leydi lagine hara ko leydi dogantendi wona dogetendi. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗu lamɓe meɗen ɓen fewɓe nunɗoɓe huloɓe Allah. sabu teddugol o jemma wonɗen ɗo yo Allah waɗu en laamateri fewndi nunɗodi hulori ya rabbal alamin. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala sabu teddugol o jemma mo wonɗen e muɗum ɗo marɓe meɗen ɓen yo Allah hon ɓeydan ɓe hiwa ɓe danda ɓe waɗa barke e jawle maɓɓe ɗen. sabu teddugol o jemma mo wonɗen e muɗum ɗo yo Allah hon okkor kala mo jogaki har ko laaɓi ko ɗuuɗi ko dagi ko waɗa barke. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala sabu teddugol o jemma wonɗe muɗum ɗo ɓe mara kaydiji ɓe yo Allah okkor ɓe kaydiji wondude nafa e barke. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala sabu teddugol o jemma wonɗo e natugol ɗo marɓe ɓe yo Allah nafirɓe kaydiji ɗe. mi toriki Allah sabu teddugol o jemma laylatul qadri yo Allah yaafo dendagal mawɓe meɗen mawɓe Fuuta Jallo fatiɓe ɓen fop yo Allah taw harayɓe ka aljanna ɓurɗo e towde. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala o sabu teddugol o jemma wonɗo e natude ɗo jemma laylatul qadri ɗo yo Allah hon okku e battane moƴƴo. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala sabu teddugol o jemma laylatul qadri yo Allah wurno e haka gurna moƴƴani en. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala on sabu teddugol o jemma laylatul qadri ɗo yo Allah ƴettitu en ñande tawata hara ko mayde nde woni ko moƴƴani ya rabbal alamin. yo Allah taw hara aljanna woni geɓal meɗen wata Allah waɗu geɓal yiite jahannama e ɓalli meɗen enen e mawɓe meɗen wuruɓe fatiɓe dendagal julɓe fop ya rabbal alamin. amma ba'du assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ɓaawo ɗum ɗo ko welo welo molanago musidɓe julɓe tedduɓe Allah tawnino en fuɗɗode lewru suumayen ɗum haray menen kamen woniri ɗo e nder 20 minutes haray jemma ɗaɓɓaɗo on e nder lewru ndun foppo haray o naati wiyeteɗon jemma laylatul qadri ka Allah subhanahu wa ta'ala daali inna no menen anzalnahu min jeppininde alqur'anare fi laylatul qadri e jemma laylatul qadri wama adraka ko andinma yo nelaɗo ma laylatul qadri ko woni laylatul qadri. laylatul qadri jemma laylatul qadri khayrum hino ɓuri e moƴƴude min 1000 shaharin e di lebbi wulure ɗimara laylatul qadri ɗum ko duuɓi 80 e duuɓi 3 kañumma e lebbi 4. musidɓe julɓe tedduɓe jemma o himo natude ɗo menen kam e hikkori ga e nder sengo Bruxelles e nder 20 minutes haray nangue ngenge muti jemma on naati. Allah non inni wo ko salamun hiya kisiye woni e jemma on fof hatta matla il fajiri hatumade fajiri on feeri. musidɓe julɓe tedduɓe ɗon andi ko jemma homboni ko jemma tawata sa rewi Allah e makko hiɗa ɓuri rewɗo Allah e nder duuɓi 83. hiɗon andi ko jemma homboni ko jemma ka Allah watta kodduruyeji ɗin fuu ko feƴƴata e nder hitande. hiɗon andi ko jemma homboni ko jemma tawata arsikeji jiyaɓen fop ko ɗo woni ko sendete. ɗon andi ko jemma homboni ko jemma tawata malayika tippoto ha hebbina leydi ndin ha ɓe ɓura yeru embere koccu e jarendi ko woni hoore leydi ndin. ɗon andi ko jemma homboni ko jemma ka tawata Jibril alayhi salam o tippoto e nder o jemma. Jibril tippotako e nder hitande fop sina e nder o jemma wonɗo e natude ɗo. ɗon andi ko jemma homboni ko jemma tawata si a heɓimo ko ɗaɓɓa kon fof e haray a wawi heɓude. ɗon andi ko jemma homboni mo Allah waɗi kisiye e muɗum jogande maka nangue nge muti ha ka fajiri on feeroyi ko wiyete salamun hiya kisiye woni e jemma on fop hatta matla il fajiri ha tumande fajiri on feeri. ɗon andi ko jemma homboni jemmaji ɗi Allah tagi ɗin fop ko o jemma laylatul qadri ɗo ɓuri e moƴƴude
haray noon ko oɗo Allah subhanahu wa ta'ala woni bagorde en e yurmede makko e ɓural makko e giggol makko wonande en o tawnude en oɗo. Si oɗo tawi en noon ko honno waweten wuuritude e nder makko. Kanko jemma on kam himo wuuri nayne wurnitudemo ko Allah innimo ko jemma tedduɗo fiha yufra'u kullu amrin hakim koye nder ɗum ɗo kala fiyakeji affaire ɗuma business jani ɗin fop koye nder o jemma ɗo woni ko ñawete. joni noon kanko himo wuuri enen noon ko honno waweten wuuritude enen kadi e nder o jemma ɗo ko hanuɗen wurnitude hoore meɗen e nder o jemma ɗo ko hebbingol juulangol Allah subhanahu wa ta'ala ko wurnitirten o ko hebbingol janngugol qur'ana ko wurnitirten o ko hebbingol ittugol sadaka ko wurnitirten o jemma wurniten hoore meɗen ko hebbingol jantagol inde Allah ko wuritirten e nder o jemma ɗo ko hebbingol juulugol e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko hebbinirten wuritugol e nder o jemma ɗo ko hebbingol insinagol ko wuritirten e nder o jemma ɗo ko hebbingol toragol Allah subhanahu wa ta'ala. hakke ko tawata jemma o himo hitti yumma meɗen nene Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha ɓe landino nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe inni ya rasulallah si o jemma ɗo hewti ko honno mi gerdata ko honno mi tororta Allah e Allah e nder o jemma ɗo. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam janni ɓe duwa spécial hertaniɗo e nder o jemma ko ɗum jemma nogay e jeego jemma nogay e jeeɗiɗi on ko kanko ni hande ko ñallal nogay e jeego ngal wonɗen ko jemma nogay e jeeɗiɗi on wonde ɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maki quli ya Aisha wi'u allahumma ya an Allah innaka no an afuwun ko yafotoɗo to hibbol afwa hiɗa yiɗi yafagol fa afu anni Allah mi torike ma yafola. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa afu anni Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa afu anni. Allah andey ko a yafotoɗo hiɗa yiɗi kadi yafagol Allah mi torike ma yafola. o duwa ɗo si Allah yaafi kema o okkete dendagal moƴƴereji ko woni e aduna o. si Allah yaafi kema o okkoyte dendagal moƴƴereji ko woni lakara o dandema probléme je okkama aljanna o dandama yirte ko ɗum ɗo wiyete al afu mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allahu on yaafo en yaafo dendagal julɓe Allah e hoore aduna Allah o fof yo Allah yaafo en bakkatuji meɗen ɗi fop majji jannuɗi ɗin e tosoki ɗin suuɗiɗi ɗin e feeñuɗi ɗin ɗi anduɗen fiimum e ɗi en anda fiimum yo Allah yaafo fo e muɗum ko ardin ɗen e ko sakkitin ɗen yaafo en yaafo mawɓe meɗen wuruɓe e faatiɓe yaafo dendagal julɓe ya rabbal alamin. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala o tawnude en ɗo e nder minitaji seeɗa o jemma koddoriye laano wiɗi destin mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah taw hara en fop meɗen en rinɗinama e natugol yiite jahannama yo Allah taw hara Allah subhanahu wa ta'ala waɗanari yiite jahannama geɓal e ɓalli meɗen enen e mawɓe meɗen e dendagal julɓe yo Allah taw hara ɓalli meɗen enen e mawɓe men ko geɓal jannatul firdausil a'la ya rabbal alamin. o tawni en o jemma laylatul qadr ɗo hitande 2023 mi toriki rabbul ibada yo Allah on tawnu en 2024 ha wawa si tawi lutta ya rabbal alamin o arsika en kadi wawugol wurnitugol wuurita e nder ɗi jemmaji ɗo ya rabbal alamin haray ko wondude e welo welo molanago musidɓe julɓe tedduɓe ɗum ɗo hino hani weltingol julɗo anduɗo wuuri mayey andu welto ko dewal goto e meɗen mara garanti a heɓay 83 ans a wuuray duuɓi 93 kono Allah subhanahu wa ta'ala ɓay ko moƴƴo himo yiɗani en yurmende himo yiɗani en fop meɗen ye yaw aljanna o waɗani en jemmahu gotum pet o tawata se rewi Allah e makkum hiɗa ɓuri rewɗo Allah hara ko dewal laaɓungal jaɓangal kadi hara e nder duuɓi 93 fa hayya bina musidɓe julɓe tedduɓe heɓiloɗen ne laaɗo sallallahu alayhi wa sallam si ɗum ɗo hewtino ɓe wurnitayɗo ɗiɗo ko ɓe wurnitari adeɗi ɗin ɓe findina ɓeygure maɓɓe nen fop ɓe haɓɓito ha moƴƴa ɓe wurnitira ɗiɗo no wolirɗen noon juulugol e janngugol qur'an e jantagol inde Allah e insinagol e toragol moƴƴereji aduna e lakara yo Allah okku en moƴƴereji aduna e lakara mi toriki Allah yo Allah dande en boneji aduna e lakara ko wonno ko ɓaaw caméra hu moɗon ɗo musiɓɓinowo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles ka juulirde meɗen masjidu ibadur rahman haray e nder laken haray balle monɗen fi nokku meɗen on haray hino habba inchallahu kala ko wawɗo wadde kon ko alhamdu wa shukru lillah haray en wawi sodugol en gayni few fi juulirde nden haray ko yeru ñawlanoɓe seeɗa inchallahu enen e jooma sunnun en duwodiri haray ko ñawlanoɓe seeɗa fi ko gaynitore ɗum noon fi no fay woni ko lutti ɗulle kadi hina ko ɗuuɗi inchallahu on weltanama on jarnama on sannama haray kadi mi andintina musidɓe julɓe en fop meɗen haray wata o yeggitu alyatimaɓe ɓen kindiya
mo be ko wawi wadde hay si tawi ko 5000 francs yo waɗu ɗum fanɗana alyatimajo mi toriki Allah yalla dandu ɓiɓɓe moɗon ɓe wonde alyatima. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.